uhulumeni oyisehluleki ongasisizi ngalutho odicelele phansi yonke into ebesiyiqhenya ngayo njengoba senza ngo1994 kumele senze ngo2024 intsha eyayingekho ngo1994 u1994 wayo u2024 lolu khetha kufuneka isivote ngenhliziyo ngoba akusizi ukuthi usebenzise inhliziyo ukuvotela iqembu elikuhlalisa ebumnyameni elikwenza ungasebenzi elikwenza ungabi nayo imali elikuhlalisa esimeni esingaphephile esinobugebengu manje ukuvota ngothando uvotele lo qembu lelo uzobe uqonda ukuthi usathanda ukuhlala ebumnyameni usathanda ukuhlala ekhaya ungasebenzi usathanda ukuhlala ngaphansi kwesinobugebengu uthanda ukusihlala ngaphansi kwesimo esinenkohlakalo yingakho ke sithi lolu khetho abantu bakithi abasebenzisa ingqondo bangasebenzisa inhliziyo bacabangela ikusasa labo nekusasa lezingane zabo nekusasa lezizukulwane zabo. Baba Hlabisa ngiyaxolisa kakhulu ngiyazi uyaphuthuma baba kodwa ke zama ukuthi ukuthola la ekutheni how do you respond to uphawu lokuthi iIFP isebenza kakhulu nabantu bebala lemhlophe kuyiqembu iDemocratic Alliance kuyiqembu abantu abafanele ngeqembu labantu abamhlophe iIFP iphendula uthini kuloko kuphawula kunjalo ukuthi namanje kubuye ngathi yaqhubeka noma njengoba yayisephambili isoleka namanje yaqhubeka isensana nabebala lemhlophe. How do you respond to those comments? Kodwa iqiniso uhulumeni wabantu abamnyama uhlalisa abantu bakithi ebumnyameni uhlalisa abantu bakithi ngaphansi kwecorruption uhlalisa abantu bakithi ngaphansi kweunemployment uhlalisa abantu bakithi ngaphansi kwesimo esine high level of crime. Abantu bakithi abangakhohliswa kusetshenziswa ibala beye kubheka iqiniso. iIFP ikholwa ukuthi abantu baseningizimu neAfrika banamabala ahlukene uma benenhloso eyodwa yokuthuthukisa izwe lakithi kumele sisebenze nabo. Asifuni ukukhohlisana ukuthi sizosebenzisa ibala lokuthi ngimnyama nawe umnyama kodwa sibe sibheka inkohlakalo singayinikezi ubulungiswa ukuthi siyishanele iphume emabaleni kahulumeni ukuthi ngoba nakho simnyama sithi abantu bakithi abahlale ngaphansi kwesimo esinobugebengu noma ngabe iqembu lingelaliphi ibala as long as isivumelana ukuthi we must fight corruption, we must fight unemployment, fight crime, fight load shedding, deal with the infrastructure that is decaying and get destroyed under a government which is predominantly black. Noma ngabe ilingela liphi iqembu in terms of color, we will work with that political party. Sedlule esikhathini sobandlululo lokubuka umuntu ngebala lakhe kodwa umuntu ufuna ukumbuke ngemisebenzi ukuthi uzokwazi ukudeliver lokho kufuna abantu baseningizimu neAfrika.